دما خوش ببینرین هیجا ایرو 21 جوتمه 2022 جه روژان روژا اینی بویر و گشتدن هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هیجا سرک وزیر بریتانیا لیز تروس 6 هفته بری بسوزا گشتکرنا آبوریا ولاد دست به کار کرد لی اف سوزاویا هاتی پلان کردن نچو سری ددما دسراداری تروس ده پولیتیکاین آبوری نمازه باچ بون صدما کو نرخی پری ولاد داکه و اف آلوزی ده آبوری ده بو صدما کو تروس استفا بکن. لیز تروس سرک وزیر انگلیستان یا هری دماکن لسر دستلات مایی. گوتنین گشکرنا آبوری ین تراس تنه به 44 روزان کاری ویل سر کرسیا سرک وزیرتی بهیله. لیز تراس آکل بر آواهی سرک وزیرتی یال بریتانیای داخویانی دا بریار خوی استیفای اشکره کرد. تراس بالکشاند کد دماوی ده به استقراری مزنا آبوری و ناف نتویده و وظیفه گرتی سر ملیخوا او ها گوت. جبر وی روشه از نکارم وظیفه یکو پارتیا محافظه کار را دستیوان کریبو بجه بینم. پارتیا محافظه کار و دنا و هفته یا پیش ده لیدره که نو هل بجره و حتی که وره هل بجارتن اویل سر وظیفه بمینه. پشتی کو تراس استیفای خورا گهاند کیر ستارمر سروک پارتیا سرکه مخالفتا کار کرد بانگا هلبجارتنین گشتی کرد. لبریتانیای سروک وزیر بری باریس جانسون ده هفته تیرمها 2022 دیانده استیفای خواه پیشکش کرد. پشتی کو جانسون استیفا کرد پارتیا محافظه کار جبو سروک خواه نو و سروک وزیر نو هلبجارتن پیک آنی و لیز تراس دمها ایلونه ده هاتبو هل بجارتن. تراس بریا کو دست به وظیفه بکه به ملکه الیزابت را هفدی تنکر و پشتیوه بدروجان ملکه کوچا داوی کر. به ویکی را تراس بو سرک وزیرا یکم آد سردستی اقرال چارلز ده. لیز تراس مها درباس بویش بو گشکرنا آبوریه کواسی کورتنگ ارکدار کری بو. لحولدان کورتنگ یه نگهشتن سری بو صدما استیفایاوی. پشتیوه جریمی هانت هات اریکدار کرن. لید کابینه یا تراس ده فرطنه یا استیفایان دوام گر. هری داوی وزیر کار هندر سویل برافرمن دوه نامه یا خویا استیفای پیشکشی تراس کربو. بریا تراس سرک وزیر بریتانیای هری کن لسر کرسیا دستلات رونشتی جورج کانینگ بو. کانینگ تنیکاری بو 119 روزان لسر دستلاته بمینه. اویک جی 12 نیسان 1827 حتی 8 طباق 1827 بو. جعالی که دن و حکومت بریتانیا ده پیک آنینا آرامی تان ده زحمتی دبینه. جد 2019 و افجارا چارمینه که سرک وزیره که جدا و سرکاتیا دستلاتا ولید بکه. پشتی کو تریزا می 24 تیرمها 2019 ج پستا خو استیفا کر لشونا و باریس جانسون هات اریکدار کرن. جانسون جی 6 ایلونا 2022 دیان پشتی آلوزیا 3 سالان دست کار بردابو. بل هری استفاده سرک وزیر انگلیستانی ده نوا چاپمنیا ولاد جی دنگ ودانه که زیده چیکر روزنامه آن ده دربار استفاده ده به مانشتین جدا جی روشا هی پیناسه کرن. I came into office at a time of great economic استیفایا لیز تروس سروک وزیر دما هریکن آدیروکا بریتانیای کل سر کرسی دستلات رونشتی دمانشت روزنامه ایرو ده جیگرد. War in Ukraine threatens the security of our whole continent. Well, Mr. Speaker, we are taking روزنامه ایندگاردن سر و پلاخای پیشین سرناوه داویا به اش بخانده کار خوره پاره کرد.
Di nivîsê de îşaret bi vê yekê hate kirin ku Selefê Truss Boris Johnson dikare carekê din hewl bide bibe Serokvezîr. Rojnameyê herî wiha ji bo hilbijartina pêşweq behsa banga Partiya Karkera Serekeya Opozîsyonê kir. The UK and our allies would put in place severe sanctions. Ji ber polîtikayên wê ên aboriyên wêranker û kêmbûna mezina dengên Partiya Muhafazekar di sindoqan de wê were bibîranîn. Bi vê sernavê rojnameya Financial Times qala Truss kir. Li gorî rojnameyê berpirsên payebilind ên partiyê danê êvarê ji Truss re gotine ku divê îstîfa bike. Financial Times ragihand ku her çend sonak wekî bijare hate destnîşankirin lê dibe ku ew piştgiriyek berfireh di Partiya Muhafazekar de nebîne. Ji ber di dema îstîfaya Johnson de rolek zêdeya hilweşîner lîstî bû. Ger sonak bibe Serokvezîr ew ê bibe cara yekem ku kesek ne spî li welat bi vî erkê radibe. I look forward to us doing that so we can Rojname Metro ku bê peretê belavkirin bi sernavê Serokvezîrê herê xerab a welê derket. Rojnameyê nivîsand ku Truss ne tenî Serokvezîra herê demakin ser destlatêmayî lê di heman demê de Serokvezîra herê kaotîk bû. Li gorî rojnameyê pêşbaziya serokvezîrtiyê wê di navbera Rishi Sunak û Boris Johnson de be. Rojnameyê Daily Telegraph di manşeta xwe de ragihand ku Boris Johnson ji parlamenterên Partiya Muhafazekar gotiye ez dikarim rê li ber têkçûna partiyê di hilbijartinê de bigirim. Li gorî edîtûrê siyaseta rojnameyê Ben Reilşimît Boris Johnson jî ji bo piştgiriya wî şaxek zeytûnê dirêjiyê Rishi Sunak dike da ku kar bike. Edîtûrê rojnameyê îşaret bi wê yekê kiriye ku ji bo namzetê Partiya Muhafazekar bi ser bikeve ji 306 parlamenteran pêwîstî bi sedî heye. Ji ber vê yekê dibêje wê di navasê rojên pêş de wê zehmet derbas bibe. Sernivîsa rojnameya Daily Mail li dijî Boris Rishi pêşbaziya bilezxistina dilê muhafazekaran bû. Her du siyasetmedarên aborî hêjî daxuyemiyekê namzetî nedane. Lê navê van her duyan di medya û şîrketên behîsê de cih digre. Rojnameyê 44 rojên li peywira Truss weke felaket binav kir. Belê di şerê li Ukraynayê de xalên nû derdikevin piştî êrişên bi dronan li paytaxt Kiyevê Amerîka dixwaze vê carê Îranê weke beşeke sereke yê şer ê li welat nîşan bide. Washingtonê ragihand ku êdî Tehran bi awayeke eşkere di nava şer de cihê xwe girtiye. Di vê navberê de Serokê Rûsyayê Putin serdana leşkerên di seferberiya qismî de bank li wan hatî kirin kir û peyamên piştevaniyê da. Tenê çend rojmane ku êrişa Rûsyaya li ser Ukrayna heşt mehên xwe tejî bike. Di şerê heta niha de ne Rûsya û ne jî Ukrayna daxwazên xwe pêk neaniye. Rûsya daxwaza serweriya Ukrayna dike, rêveberiya Kiyevê jî dibêje wê tevahî xaka welat ji bin kontrola hêzên Rûsya derxe. Di nava van daxwazan de çarçoveya şerê heyî jî berfireh dibe. Piştî armançkirina navendên elektrîkê yên Ukrayna, paytext Kiev di nava tarîtiyê de ma. Amerîka ya ji roja destpêkê û heta niha bi milyaran dolar alîkariya Kievê dike, vê carê dixwaze helwesta li dijî Îranê bê zêdekirin. Di nava rojên dawiyê de êrişên li ser paytext Kievê bû cihê wê yekê ku Amerîka Îran weke aliyekî şer nîşan bide. Her çiqasî Îran iddiayên ku balafirên wan yên bê mirov di êrişa li ser Kievê de hatine bikar anîn jî red kir, lê rêveberiya Washington diya xwe de îsrar dike. They're putting them in the field to defend themselves and their cities. Direktorê ragihandina stratejîk a Konseya Ewlehiya Netewî ya Koşkaspî, John Kirby, diyar kir ku leşkerên Îranê di bombebarankerina Kievê ya li Kirmê da alîkariya Rûsyayê kirin û ha got. Îran niha li ser erdê ye û rasta rast tevlî şer e. Piştî Koşkaspî berdevkê Wezareta Parastinê ya Amerîkayê Pentagon, Patrick Ryder, di civîna çapemeniyê ya rojane de piştrast kir ku Rusya bi sîstemên balafirên bê mirov yên Îranê
ایریشی اوکراینای کریه. رایدر دیار کرد لشکرین ایرانی پرورده بالافرین بیمروف ددن لشکرین روسیایی. اف در کامپا لشکری یا ریاضان آل روش آوای روسیاییه. بشکل لشکرین ده چارچوه سفربری قسمی ده بانگا ارکیلی هاتی کرن لفردمینن. سروک روسیای ولادیمیر پوتین به وزیر پاراستن سرگی شویگوره سردانا کامپی گر و لتطبیقات لشکران تماشا گر. دماغو سروک روسیای هات قاده خل عرده دریش گر و بچکا سکوانیه لآرمان جاهاتی دیار کرن خست. پوتین ده سردانه ده به لشکر نوره ده آخوه. پشتی که لشکرین ده ناوا مهین داویه ده لحریم بشک جخاکا کنترول کری جدستان پوتین سفر بریا قسمی را گهاند. ده چارچوه وی بانگی ده 300,000 لشکر بو ارکه هاتن گازی کرن. ددمه که روسیا گازخوازی یا لسر اوروپای کم کریده مترسیه که زیده جه سرمایه هیا لیدرین یکیتیا اوروپای جبو وی پرزگری که چاره سر بکن لحف جویان لی تاوی همو هولدان او داخلانیین لیدران نکاری دیار کرنا نرخ هری بلندی گازی ده بگهجن انجامه که. دجوینا بلند آلی درین یکیتیا اروپایی دکو به بشتریا سروکین دولت آنجی حکومت 27 ولاتین یکیتیا اروپایی پیک هاته لدیجی زیده بونا بهای انرژی تدبیرین کو بینگرتن هاتن نیقاش کرن. لسر پیشنومه دانینا نرخ هری بلند لحف کرنک پیک نهات. جوینا 11 ساعتانا تدبیرین جبو کم کرنا نرخ انرژی کو جبر بلند بونا بهای الکتریکی یا بشار اوکراینای را زیده بو و چین هجار د ناوارشک زحمت هشتی بو قادا نقاشنگر. مجارا کل سر انرژی کیجان انسیاتیفین هپار پیک بینن به مهانه د ناوا ولاتین یکیتی اوروپایی ده به صدما نقاشن تون. جداهیا تبلیغین انرژی جولات بو ولات دوی یک در رولکی گرینگ دلیزه. سروکا کمیسیونا اوروپی اورسولا وون در لیان پشتی جوینا لبروکسل جروجنامه‌وانان را گوت. دانزانا داویا کو دلوتکی ده لحف هات کرن نقشه ریک مازن عجبو دوام کرنا خبات لسر بهاین انرژیه. بانک کمیسیونا اوروپی و ولاتین یکیتی اوروپای هات کرن کو ده هفته یم پیش در جبو پاراستنا کریداران ببینن. لیبلیت دست نشان کرن کو تدبیرین بین گرتن دوی بازیا گردونی اوروپای و یک پاربونا بازار یکگرتی بپارێزە. We've been looking at these in a nutshell. I can set out the سروک کنسای اروپایی کارلس میشل جی دیار کرد کو کریز انرژی لسر بازار نفخوی یا یکیتی اروپایی گفه او گوت. جبو پاراستنا بازار کوردیناسیون هر زیده پیوسته. هرچند راگهاندنا دانزانا داویل پیشرaya گشتی وکه نشانه یکیتی وردیتین جی جداهیا نرینان دنابرا ولاتان ده نشان دده کو دانوستاندنین پیشروج و دجوار ببن. دانوستاندن و هفته یا دجوینا وزیرین انرژی یکیتی یا لوکسمبورگ پیک ورده بینرخاندن. هر یکین 15 ولاتین اندام فرانسا، ایتالیا، اسپانیا، بلژیکا جدناو ده جبو گازا خوازای ایتالات ده داخوازان نرخ هری بلند کرن. Nach Angaben der in der Schweiz ansässigen Betreibergesellschaft werden mechanische Teile und automatische لهن ولاتین کو آلمانیا پیشنگتیا ویدی که او یک رد کرن. للیبیا هولدانین دانوستاندران نابرا آلیان ده تینکرن آلیین لیبی لبندا انجام دانوستاندرین نابرا سروک مجلس نونران او سروک کنسیا بلند آ دولت دنه ده گرا دسپیکیا دانوستاندرین نابرا هر دو سروکان ده خالینگرین کین دوسیین حلوستین سروری او هر وها ریبازین دستوری هاتن گوتو بیش کرن. سروك مجلس نونران عقيلة صالح و سروك اللجنة بلند الدولة خالد المشري جنشكيفا دوه لفاسي جفيان
هروها اندامن هر دو آلیان دیار کرن که جوین جبو شوره لسر پروسیا دستوری و خالن آستنگیه ین لسر بنگهن دستوری ین جبو هلبجارتنا سرو کوماری و پارلمنتویه ین پاش خستن هاتیه لدار خستن. لگوری چافقانین پارلمنتویه خالن سرکه ناکوکین دناورا صالح و المشری ده لسر گوهرتنا سروکن بانکا ناوندیا لیبیایه و کمیسیونا بلند آهل بجارتنانه. صالح و المشری بریانها لمصر و ترکیه هفدیتن پیک آنی بون. لد سالن داویده لسر وان ناکوکین دوم دار این دناورا وانده بو سداماکو تلهف کرنک پیک نیه. دناف برا سروك حكومة استقرار فتحي باشاغا وعبد الحميد دبيبة بريار بطلانية داين. لگوری داخویانیا وزارت کار دروه هر دو آلیان تقازیل سر پیوستیا کم کرنا دستوردانین دروه کرن کوره لبر هولدانین آشتی و آرامی دیگره. آلیان تقاز کرن که گل لیبیای آرامی، بختواری و آوادانی دخوازه و لیبیا و به دولت که یک گرتی و سرور. لگوری وزارت چارسریا کریزا لیبیای دوید دست لیبیای بخوده د داخویانیا هاد داهنده هاد دیار کرن که روژاوایی به المن غوشره ارین پشتگیری کرنا خباتن آشتی و استقراره ین نتوین یک بویی ین لیبیای نرخاند. بله ام به ولاتک دنیه لپارزمین آفریقای دوام بکن لچادی داخوازا دموکراسی رژما سردست به هرس کر به داخوازا لستر در بازبونا ریبریا دموکراتیک لولات خواپیشاندن گرسی پیک هاتن ده ایریشن لسر خواپیشاندیران ده 5 کس هاتن کشتن او 300 جی بریندار بون پشتی بویری لبشک باشارین ولات قدخیا درکتنا در و هاتراگاندن. اف در چاداکو ولاتکی آفریقایا ناوینه. لیور به صدان کس بارمانجا در باسبونک بله زیاد اسلاتاریا دموکراتیک داکتن قادان. لهر سارتش یا لده جیوان بو سردما رجاندن آخوینه. هاتراگاندن کو ده انجاما دستوردانا تون دا هزین اولهیه ده 5 کسان جانا خواج دستانه و 300 کس جی بریندار بونه. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une cinquantaine de morts et سروک وزیر حکومت دمکیا چاده سالا کبزابو د جوینک روزنامه‌وانی ده کسین هاتن کشتن وک چکدار بنافکر او گوت یاکو ایرو قومی سرهلدانک چکداریا گلکو به دار زوره دست سرکنا دسلاتیه او برپرسین ویدک آرمانچ جبرکو اف توندی و بیدار زاندن کبزابو آنی زمان کو چکین خو پیشاندران د دستین وان دبون او وک سرهلدر دهاتن حسباندن کبزابو ایری شاهزین اولکاری جید چارچوبه خو پاراستنی ده پیناسکر. And there's refugees making their way up as far as Europe now from these Anglophone regions. I think it's important to ریوبری آفریقای ناوین لهومان ریکت لویسمود گوت اشکره لکوینک لسر کا خو پیشاندران تالانی پک آنیا یانا هزین اولکاری توندی بکار آنیا یانا پیوستکه. دولتین یک بوین آمریکایی و نتوین یک بوی فکارین خوین لسر توندیال ولید آن زمان و جحمو آلیان خواستن کو هلوسته نیشان بدن. لگلک باجاران قدخیا در کتنا در و یا بیدم هاتراگهاندن. جبر خو پیشاندان دنابرا سعششان ده لانجامین موندو دوبا و کومرای روش آورته و قدخیا در کتنا در و یا بیدم و بیدور وگر هاتیلان کرن. پشتی کو سروک بری ادریس دبی ایتنو د نیسانا سالابوری ده جالی کومن سرهلدر و لانیا شهر هاتا کشتن. کوره ایتنو محمد ادریس دبی ایتنو لسر کرسی باو خوارونش. ایتنوی سوزال لدرخستنا هلبجارتنان پشتی در باسبونا 18 مهاندابو دیگه که جوتمه در آگانده بگو و هلبجارتن 2 سالان بین تالوخ کرن. پشتی 18 مهین هاتن دیار کرن بداوی بو رخستنین اپوزیسیونی و ین سیویل داکتن قادان. بله بینرین هجم لورد گهجین داویا بلتن آخویا جهانی او دبیجین حتی روژا دوشه جاری کردن ورن پیشیا و ببینن دنابا خیر و خوشیه ده هر شاد وقت آر بند.